بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. السلام عليكم. Бүгінгі алтыншы сабақ الدرس السادس هذه деген тема. Өткенгі сабақтарда біз өткенбіз қайталап өтеміз. Араб тілінде сөздер екіге бөлінеді, музаккар және муаннас болып. Музаккар деген бұл мужской род, муаннас деген женский род. Өзінен өзі мужской род болған сөздер бар. Мысалы роджул деген сияқты. Бұл роджул деген еркек. Еркек кішіден башқа ешкім айтылмайды. Талиб, әб. Талиб деген сөз, студент, әб деген ата деген сөз. Муаннастағы ұшында сөздер бар, өзінен өзі женский род болған. Мысалы имраа, аял киши. Талиба бұл студентка, бұл ені. Талиб менен талибаны қарағыла екі оқшаш жазылды. Себебі талиб деген сөзге тамарбыта қосып қойсақ, уже женский род болып қалады. То есть аял кишиге айтылып қалады. Араб тілінде тамарбыт арқылы женский род қылса болады, и сөздің өзі араб тілінде женский родто келген. Иншаллах, арды келешекте өтеміз. Аға чейін, егер де қарағыла женский родқа келгеннен кейін, хабар бізде сөйлемді жүмле исмияда мубтада жана хабар деген термин бар. Мубтада бұл сөйлемді несі, хабар аны ертіп манисын толықтаған сөз. Ошол мубтада менен хабар оқшаш болуш керек дайыма. Қарағыла, неде? Родында. Мухаммадун талибун. Мухаммад, студент. Фатимату талибатун. Фатима талиб деп айтпаймыз. Фатимату талибатун. Анткени хабар не кылыш керек? Мубтадаға ертиш керек. Экинчисинде, конечно, харакат. Бұл эки тең дом болот. Ат-талибу мучтахидун. Ат-талибату мучтахидатун. Доммадан башка мубтада менен хабар харакат албайт. Китеп кайталы. Карагыла. Хада бинту Хамидин, хада ибну Хамидин, ва хадихи бинту Ясирин. Бұл Хамидтин баласы, а бұл Ясирдин кызы дейт. Ибну Хамидин жалисун, ва бинту Ясирин вақифатун. Хамидтин баласы отырат, Ясирдин кызы турат. Вақифатун. Не үчүн вақифатун болду? Анткени бинт деген женский род. Бұл жерде Ибну Хамидин мубтада, ошон үчүн домма алды. Жалисун хабар, ошон үчүн домма алды. Ва бұл жерде жана деген сөз харфул атф деп айтылат. Андан кийинки сүйлөм уже биринчи сүйлөмгө ээрчийт да. Мисалы уже не болот? Бинту Ясирин деген маатуф деп айтылат, бирок биз жерде жаңы сүйлөм катары разбор кылып койсок болот. Мисалы бул мубтада, ошон үчүн домма койдук. Вақифатун хабар, ошон үчүн не кылдык? Хабар койдук. Ман хадихи, бул ким? Хадихи ухтул мухандиси, бул инженердин карындашы же эжекеси дейт. Ахия айдан мухандисатун. Айдан деген эмне үчүн дом фатха менен танвин менен келди, иншалла 4-чү томдо аягында сөздүн мааниси дагы деген сөз. Ахия айдан мухандисатун, алдагы инженерби дейт. Хия мухандиса, көрдүңүзбү? Бул мубтада, бул хабар. Эмнеде ертиш керек? Родунда ертиш керек сөзсүз. Ла, жок. Хия табибатун, ал врач дейт. Хия мубтада, табибатун хабар. Хия эмне үчүн домма албайт? Анткени бул сөз эмне өзгөрбөйт ушул бойдон эле. Хию деп айткан болбойт. Ошол себептен буга домма кое албайбыз, а экинчи хабарга сөзсүз домма коебуз кайра эле. Сайярату ман хадихи. Бул кимдин машинеси? Бул жерде хадихи мубтада, ал эми сайярату ман хабар. Суроо бергенде ман сөзсүз алдыга жылат. Араб тилинде ушундай эреже бар, суроо бериле турган сөздөр сөзсүз астына коюлат да. Хадихи сайяратул мудири. Хадихи мубтада, сайяратул мудири хабар. Идофа жана хабар. Ма хадихи, бул эмне? Хадихи мубтада, ма хабара. Хадихи микватун. Бул эмне дейт? Үтүк дейт. Эмне үчүн хадиху дебейбиз? Анткени хадихи ошол бойдон хадиху деп айтылбайт. Ошол себептен гана харакатын өзгөртө албайбыз бул сөздүн. Бул эмне? Мубтада болот, бул хабар болот. Хабардын харакаты дайыма домма. Лиман хадихи дейт. Хадихи ли Халид. Нереже айтабыз? Ли деген сөз бул харфул жар. Мааниси тандык. Кече идофада ушул маанини өткөнбүз. Мисал карагыла. Мәсәлән, ал-китабу ли Хамидин. Китап Хамиддики. Харакаты эмне болот? Касра болот. Анткени харфул жар. Ал-байту ли Халидин. Үй Халиддики. Фахимтум, түшүнүңөрбү? Ли Халидан же ли Халидун деп айткан болот. Анткени бул харфул жар.
Дарражату анасин хадихи, бұл анастың несі велосипеді дейді. Дарража деген велосипед. Хадихи мубтада, дарражату анасин хабар, ошон үчүн домман алды. А деген бұл суроо бериле турган сөз. Ла, жоқ. Хадихи дарражату аммарин, бұл Аммардың велосипеди. Хадихи мубтада, дарражату хабар. И мудаф илейхи. Хадихи жадидатун, бұл жаңы дейді. Хадихи мубтада, жадидатун хабар. Ва дарражату анасин қадиматун. Ал эми жана анастын велосипеди эски дейт. Дарражату мубтада, қадиматун хабар. Хадихи саату алийин, бул Алинин сааты. Хадихи мубтада, саату алийин хабар. Хия жамилатун жиддан, ал өтө жакшынакай экен дейт. Хия мубтада, жамилатун хабар, жиддан иншаллах өтө деген сөз. Хадихи мил'ақатун ва хадихи қидрун, бул кашык жана тигил кыдыр дейт. Карагыла. Кыдыр деген тамарбутасы жок, бирок араб тилинде ушундай сөздөр бар, өздөрү женский роддо болот. Ал тамарбутасы жок болсо деле. Ошол сыяктуу кыдыр. Кыдыр деген бул идиштин аты кыдыр деп айтылат. Ал мил'ақату фил кыдри, кашык менин ичинде дейт, ошо кыдырдын ичинде. Хадихи бакаратул фаллах, бул фермердин уyu дейт. Бакара деген уй. Хадихи бакаратул фаллахи. Мубтада хабар. Хада анфун ва хада фамун, бул мурун жана бул ооз дейт. Хадихи узунун ва хадихи айнун, кулак жана көз деген сөздөр женский роддо келет араб тилинде. Узун кулак, айнун көз. Хадихи узун ва хадихи айнун. Ва хадихи ядун ва хадихи рижилун. Яд, рижил деген сөздөр дагы женский роддо келет. Яд деген кол, рижил деген бут. Хадихи ядун ва хадихи рижилун. Наам, уже икра вактуб, үй тапшырма харакаттар менен жазасыңар. Муну кылбайлы. Муну женский род кылып коесуңар. Мухаммадун талибун десе, Аминату талибатун, Хамидун табибун, Фатимату табибатун. Ушуларды деле тамарбута кошуп окуп коесуңар. Сахих дейт, муну кылбайлы. И муну харакат менен окуйсуң. Икра вактуб ма адабти авахирил калимат, акыркы харакаттарын тактап кой дейт. Кандай харакат коюлат жазасыңар. Баракаллаху фикум. Бул лам деген сөзгө эмне көнүгү. Хада ли Мухаммадин ва залика ли Хамидин. Лиман хадихи, хадихи ли Ясирин. Алхамдулиллахи. Лиллахи л-машрику вал магрибу дейт. Аллахка машриктагы магриб тандык дейт. Аллахтыкы дейт да, мындайча айтканда. Негизинде ал-машрику вал магрибу лиллах деп айтылыш керек болчу. Бирок эмне үчүн лиллах деп айтылып калды? Бул жерде тек кана Аллахка тандык деген мааниде болуп калат. Эгерде экинчиге жылып кетсе бул сөз тек кана Аллахтыкы деген мааниде болуп калат. Алхамдулиллах. Аллаху а'алам. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.